Sekedap. Ya aku urung 50.000 tenang. Alhamdulillah. Oh, ada 100, ada 50.000. Santai. Berapa orang ini? Ono. Waduh, lagi. Berarti satu orang 2 kali cabut ya. Oke. Kok bisa melebat ini. Monggo, sampean sih Mas. Namanya siapa Mas? Tanjung. Sampean luwih dhuwur timbang aku kok. Rada mengisor. Nah. Mas Tanjung. Monggo. Cabut 2 kali Mas. Cabut apa nih? Gak konten. Cabut juga kan? Karena cabut enggak. Ayo. 5.000. Ayo 2 kali. Mboten bayar gratis, Pak. Gratis wae gabut. Weh, 20.000. Siap. Santai. Nggih, Pak sinten jenengan? Pak Suwito. Pak Suwito. Monggo, Pak. Saya ngriki lho, Pak. Cabut. Nggih, monggo. 2.000. Monggo niki dicabut. 20.000. Nggih. Monggo 1 kali lagi. Pinten? Rezekine nggih. Rezekine. Napa rada ngring Pak? Ben Padang, Pak. Nggih, ngriki lho. Nah, mriki. Sinten Pak sinten jenengan? Pak Dus, salam. Bismillah. Nggih ditarik pelan-pelan. Set. 2.000. Maka malih setunggal malih sekedap. Nggih ping kalih, Pak. Ping 6 terakhir. Enak tenan. Nek pinten 2.000 malih. Mas Edi. Nyawet. Ini Niki Pak sinten? Oh, Pak Edi. Ya, Pak Edi. Ya, Pak Edi. 2.000. Waduh, iki pe bapak-bapak, ibu-ibu melu ae. Gabut wae samulai. 2.000 malih, Pak. Sekedap gantosan sinten riyen? Pak sinten niki? Pak Saken nggih. Bismillah, Pak. 2.000. Monggo. Malih. Saiki lah balen 20.000. Ucul. Tok. 2.000. Pak sinten? Sunaryo. Pak Sunarya. 10.000. Nggih. Ora pilih-pilih. Nggih. Tenan le. Sedap sing pundi niki? 2.000. Bapak iki. Pak sinten niki? Pak Suwarno. Anak-anak. 2.000, Pak. Monggo malih, setunggal malih. Lah ditekno nek kene. Waduh. 2.000. Sing bapak-bapake sampun. Dereng niki, Pak sinten jenengan? Pak Gareng. Pak Gareng. Diguyung malahan. Monggo. Lima ribu. Anak-anak belakang. Ayo iki dereng masih. Alhamdulillah iki. Mas sinten iki? Mas Zaki. Mangga. 5.000 pas aku sing 50 mau Wis. Mange ucake kucak. Kandhani kok. 10.000. Iya nek Ali. Ibu-ibu Asine jabute kok misir aku. waduh. Bu sinten? Mbak Tun. Dateng. Asine keliru do. Kok misir lho do, asik ketemu. Jole. Kabut. Karo. Mangga. 10.000 tenan. Lho ceblok Mas. Mangga. Duh. Iya. Aku.
Woi, anak-anak harus ada pertanyaannya. 2000. Kok akeh sing ngucul. Kowe modalmu 50.000. 2000. Monggo, baik. Sinten namine? Oh, Pak Tati. Bu Tati. Nggih. Nanti Pak mau. 2000. 2000. Monggo niki dipedet. Saya sekedap. Udah aku. 50.000 tenan. Alhamdulillah. Sekedap niki enten tulisane niki. Jenengan baca saged. Titipan dari Bang Aji. Nggih. Semoga sekeluarga sehat dan direncanakan rezekinya. Amin. Amin. Nggih niku sangene Mas Aji niku nggih titipane. Nggih, siap. Niki sinten namine, Bu? Mbak Yani. Mbak Yani, nggih. Monggo dipedet. Males tunggal malih. Bismillah. Bismillah, nggih. Langsung ngadu. 20.000. Bakar. Monggo jenengan. Sapa? Namine sinten? Mbah Jono. Mbah Sukandar. Jono. Mbah Jono. 2000. Satu sewa Jono Gatonco. Kalewu malih. Wes arek bocil-bocil iki, bocil sekali-sekali ya. Namanya siapa? Arafi. Kelas berapa? Kelas 4 pinter perkalian harusnya. Ya ta? 5 kali 5 berapa? Gampang. 5. Oke. Tarik. Berapa? 2000. Ini. Namanya siapa? Gilang. Kelas berapa, Dik Gilang? Kelas berapa, Dik Gilang? PAUD. 1 tambah 1 berapa? 2. Oke. Ambil 1. Tarik. 5.000. Ini. Indra. Namanya siapa? Hendra. Kelas berapa? PAUD juga. Hewan yang berawalan huruf A apa? Nggak boleh dikasih tahu. Yang kokok itu apa? Bunyi apa? A. Yang digoreng itu apa? Ayam. Ayo wes ngambil lagi 1. 5.000. Sinten namine? Mbak Mah, monggo. Dapat 2 kali. Satu. Mangke nyuwun fotone, Bu. 2.000. Monggo. Malih 1 malih. 5.000. Ini namanya siapa? Meme. Masih sekolah atau enggak ini Meme ini? Masih sekolah kelas berapa? Kelas 9. Berarti ya pinter perkalian. Pinter perkalian. Nek sekolah ya kudu dikei pertanyaan. Ayo le perkalian. 9 kali 5 gampang. Saya pentit 45 ya. Besar lu. 2.000. Ambil lagi 1 kali lagi. 5.000. Oke. Siapa iki? Sinten Mas namine? Capan. Capan. Monggo, cabut 2 kali nggih saya ngriki. Nggih, tarik. 5.000. Monggo. Malih sekali malih. Rp2.000. Mbak nyuwun fotone sekedap. Foto sedap. Oke, sampun sedanten nggih. Nggih.